Ngiyabonga Dube. Usufikile umbiko ukuthi usezagcotshwa ukuthi ebe ngupresident we-United States uJoe Biden. Uselethile amabizo abantu abazasebenza laye bekhangele ingatsha ezahlukeneyo zikahulumende walapha e-United States of America. Siyazi ukuthi uvice president wakhe kuyabe kunguKamala Harris. uKamala Harris unina wabuya evela eIndia. She's an immigrant. Kwathi uyise ungumJamaican, wayezalwa eJamaica la wabuya ebuya ezofunda lapha eAmerica. So yibo laba abazabe bekhokhela bengupresident lo vice president. Kuthi ke ukhethile umuntu ozaba nguSecretary of State. uSecretary of State umuntu oqhatheke kakhulu okhangele ubudlelwane lamanye amazwe. Ukhethe uAntony Blinken owaye ngu-Deputy Assistant Secretary of State embusweni kaPresident Obama. Lokhu ngokunye okuzenza kube lula ukuthi engene emsebenzini ngoba ule experience njalo useke wahamba phambi kweSenate waphendula imibuzo yokuthi yena ulolwazi ule experience yokwenza umsebenzi oqhatheke kangaka. Omunye ongeneleyo laphana kuluhlu lwamabizo nguLinda Thomas Greenfield. uLinda Thomas Greenfield wayengu-Assistant Secretary of State khangele i-African Affairs. So ngumuntu wazi i-Africa, wazi ubunzima obukhona e-Africa, amathuba amahle njalo akhona e-Africa, i-United States engasebenzelana lawo ikakhulu even lase emazweni anjengeZimbabwe kwelakithi. uLinda Thomas Greenfield ukhangelele ukuthi uzahamba mele United States United Nations. Kube lo Alejandro Mayorkas. Alejandro ngumLatino wake waba ngu-Deputy Secretary owe-Homeland Security. Kuthiwe hayi nguye sizakhokhela. Indaba esekudwinileyo ngoba abantu bokuza esikhathini esedlule kumongameli okade khona kade kungabantu abakhanya bebandlululwa. Siyazi ukuthi kade kuthiwa kwakhiwe umdulo omkhulu phakathi kwe-United States neMexico. So lo ukhangelele ukuthi enze kube lokuhlonipheka indlela okukhangelwa abantu bokuza. uAvril Haines ucatshangela ukuthi nguye okuthiwe kabe ngu-director we-intelligence ye-CIA. So yikho osokukhulunywa ukuthi uBiden ukhangelele ukuthi break the glass ceiling. Nxa omama kade bengazake bengene ema-ofisini anjalo kabangene ngenxa yokuthi nabo bayenelisa. Kuthiwe kuzafakwa futhi umama ozakhangela i-treasury. Kuyaba i-first time wokuqala ukuthi umama engene lapho. Kuthi Assistant Secretary of State John Kerry owake waba ngu-Secretary of State uzangena ke ebe special envoy ekhangele i-climate change. Umuntu osebenzela amazwe amaningi uzasebenza lapho. Umahluko kwele Africa njengoba sibone ukuthi lapha kungena uLinda Thomas Greenfield uyawazi amathuba khona njalo indaba zedemocracy bazaqhakathekisa ukuthi besebenzela ndaba ohulumende abaphakamisa amalungelo abantu abahlonipha ukukhetha kwabantu njengoba sibonile kuhlonipheka lapha nge-election yalapha. So silethemba lokuthi imvini indaba enjenge-COVID, indaba ze-economy, indaba lapho esizabona i-America isebenzelana lamazwe amaningi ikakhulu kwelakithi e-Africa. Ngiyabonga Dube.